Moramo priznati da nikada nije bilo jeftinije kupovati dečiju garderobicu poznatih svetskih brendova u Mendi, jer je u toku popust od 30%, a na taj popust u svim Mendinim radnjama širom Srbije uvedena je akcija kupi 3, plati 2. Dakle, ovdje imamo proizvode koji su označeni etiketama kupi 3, plati 2 i na tako niske cene, ukoliko kupite 2 proizvoda, dakle, dobit ćete još jedan, dakle, treći, pa iskoristite ovu povoljnost da obučete vaše klince za proleće, jer ovdje ima jako lepih stvari, kao što vidite, čak recimo tu je i ovaj jako lep prslučić, pa onda neki džemperići za devojčice, čak i neke haljinice za male devojčice, pa jednostavno dođite, pogledajte šta vam se sviđa od ovih stvari, stvari su lepe, kvalitetne, iskoristite više nego povoljnu akciju.